Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Farisa Azara dan keluarga. Teman-teman, udah pada denger lagu Bongbong belum? Bagus loh. Mau nyanyi bareng nggak? Yuk, kita nyanyi bareng yuk. Yah abang, lagu Bongbong mah emang keren banget tau bang. Temen-temen ayah aja pada suka lagu Bongbong. Kita nyanyi bareng yuk bang. Jadi kita duet nih Neng, ceritanya nih Neng, nyanyi lagu Bongbong. Ayo dah, siapa takut? Duet sama Neng lagi. Boleh bang, duet. Tapi ramean ya bang. Temen-temen ayah juga mau pada ikutan nih bang. Boleh kan? Biar seru. Pam 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 he 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 pam 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 pam. Hahaha.